Muraho neza, murakaza neza muri kumwe natwe kuri Rwanda Event TV. None uyu munsi ni kuwa gatanu tariki ya 12 Mata umwaka wa 2025. Turabashimiye ko mukurikirana amakuru yacu buri munsi. Tugiye kubagezaho amakuru y'ingenzi yaranze u Rwanda ndetse n'amahanga. Nitwa Jean Bosco Niyonsenga. Reka dutangire n'amakuru yo mu gihugu. Umunyarwenya Nyakso yasabye imbabazi kubera gukoresha imbuga nkoranyambaga nabi bitajyanye n'ibihe turimo byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Naho muri Ngoma umukobwa w'imyaka 15 yishwe nyuma yo gusambanwa. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko ibihugu byose bigize akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano bikwiye kunganya ijambo. Mu bihugu by'abaturanyi hamenyekanye icyifuzo RDC yifuza kuri M23 binyuze mu biganiro byo muri Qatar. I Bujumbura umupolisi wasinze yarashe mu mutwe umumotari maze aramwica. Amakuru ku buryo burambuye. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga zose akoresha, umunyarwenya Kanyabugande Olivier uzwi nka Nyakso yasabye imbabazi abamukurikira n'abanyarwanda muri rusange nyuma yo gukora live kuri TikTok itajyanye n'ibihe byo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi igihugu kirimo. Ni ikiganiro uyu munyarwenya yarayoboye agihuriyeho n'urubyiruko rumukurikira batera urwenya yewe n'ugerageje kubakebura bakamwima amatwi. Nyuma yo kuva kuri live yari yateguye kuri TikTok, Nyakso yasubiye inyuma ku mbuga nkoranyambaga ze zose akoresha asaba imbabazi. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitseri yabwiye igihe ko bagiye gusesengura ibyakozwe. Amagambo yagize ati "Kibanza no gusesengura ibyo yakoze hanyuma umwanzuro uzafatwa nyuma." Ubwo yarabajijwe niba ubutumwa amaze iminsi atanze bwo gusaba abahanzi gukoresha imbuga nkoranyambaga zabo barwanya abakwirakwiza ingengabitekerezo ya Jenoside, abayihakana ndetse n'abayipfobya. Umuvugizi wa RIB yagize ati "Kwigisha no guhozaho, ntabwo wakwizera ko ubutumwa watanze bwumviswe na bose. Hari abinangira, gusa tuzakomeza twigishe ariko tubijyanisha no guhana." Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yatangaje ko nta gihugu kimwe cyakabaye gifatira isi yose ibyemezo binyuze mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano. Ni mu nama mpuzamahanga ya diplomasi iri kubera mu mujyi wa Atlanta muri Turukiya. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko ibihugu bigize aka kanama byakabaye binganya ijambo. Aka kanama kagizwe n'ibihugu 15 birimo 5 bifite imyanya ihoraho, ni nabyo bifite ijambo rikomeye ku buryo iyo kimwe muri ibyo cyanze umwanzuro uhita uteshwa agaciro. Ibi bihugu ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa, Ubufaransa, Uburusiya n'Ubwongereza. Naho ibindi 10 birimo 2 byo muri Afurika bigira manda y'imyaka 2. Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko u Rwanda rwifuza ko mu myanya 2 ihoraho muri aka kanama umwe wabo wa Komisiyo y'Umuryango wa Afurika yunze ubumwe kugira ngo iwifashishe mu gushyiraho mu bikorwa politike y'amahoro n'umutekano ku mugabane. Naho mu Bujumbura mu gace ka Nahagwa mu mujyi wa Bujumbura haraye habereye impanuka ikomeye yatewe n'umupolisi bikekwa ko yari yasinze, aho yarashe umusore ukora akazi ko gutwara abantu kuri moto mu mutwe maze agahita apfa. Nkuko byemezwa n'ababibonye n'amaso, uyu nyakwigendera yafatanyaga n'umushoferi w'imodoka yo mu bwoko bwa Fuso kuvana lisansi mu bubiko bwayo bw'inyuma bayijyana mu bw'imbere. Umutangabuhamya akomeza avuga ko umupolisi wari wasinze yaje agasanga bari muri ibyo, niko guhita arasa mu cyico uwo mumotari wari uri gutanga umusada. Amakuru aturuka habereye ibyabaye avuga ko uyu musore yari yamenyesheje abandi bashinzwe umutekano bari hafi aho ko agiye kuvoma lisansi, bityo nta bikorwa by'ubujura cyangwa ibindi by'ubugizi bwa nabi yari arimo. Abaturage bari aho bashatse kwihorera biratinda, ariko umupolisi yahise arasa amasasu 3 mu kirere kugira ngo atatanye abantu. Naho muri Kongo ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwagaragaje ko bwifuza ko abadwanyi b'ihuriro rya AFC ndetse na M23 bava mu bice byose bagenzura mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo mbere yo kumvikana. Iki cyifuzo cyamenyekanye nyuma yaho mu ntangiriro z'iki cyumweru Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yohereje muri Qatar abayihagarariye biganjemo abashinzwe umutekano kugira ngo baganire na M23. Muri 2012 nabwo Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabye umutwe witwaje intwaro wa M23 kuva mu mujyi wa Goma wari uherutse gufata nyuma y'ibiganiro byahuje Joseph Kabila wayoboraga iki gihugu n'abandi bakuru b'ibihugu byo mu karere. Icyo gihe Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabeshye M23 ko izagirana nayo igasubiza ibyifuzo byayo biganisha ku gukemura impamvu muzi y'umutekano muke mu burasirazuba bw'iki gihugu. Iri huriro kandi ryifuza ko abasivili n'abasirikare batawe muri yombi bashinjwa gukorana naryo kubera uko basa cyangwa ubwoko bwabo bafungurwa. Uyu mutwe kandi wifuza ko hashyirwaho itegeko rihana abakwirakwiza imvuga zibiba urwango zituma abanyekongo bavuga Ikinyarwanda n'Igiswahili bibasirwa bashinjwa gukorana na M23 cyangwa se AFC. Ikindi bifuza no kugirana na Leta ya Kongo amasezerano yo guhagarika imirwano. Amakuru ku buryo burambuye.